campur aja deh. Ada bumbu apa aja? Atom Aida saus kecap. Oh iya. Campur. Nah, dikit aja atomnya. Terus? Aida? Enggak. Enggak, saus kecap. Saus aja deh. Saus saja. Ya, kecap dikit aja. Tadi colok aja. Gak usah dikeresek lah, colok aja. Terus susutnya pengen langsung dimakan. Oh, Mbak ada dibuka. Nggak boleh buka aja. Kita nahon ya. Nah, sama-sama.